Tātou te tau whai wha amalo whātasi i le tausinga alofa le tua le tau sui fua ma te ona e waulia le whai ungo le vai aso. Ai tau tua masani le siu fonga le lomua ta wala i ana telefon mai sa moa. Ua tini pa o le utu ma ua tau lau le wha moe moe. E na ua te tala alo i eina le aso nafi se tasio moe mitinga le malo Peritania ta wala mai le sunga le komsina ia David Ward. Whapei ma le longlong sua a le kompania le SAP, le fionga tofilau fiti Langway. E na ua mai a whausia ma whaatotonga ina i tusi se tasio whale tusi i to ese tan malala, ma whaingo ina o le atua o le mana malama. O le ngang o le whausia ina ai o le soswani le nei le malo Peritania fantasei ma le kompania le SAP. O le saili a wala le toe tapu e le soifuanga o whapei ina o so se tasi, e no fosala i le whale pui tan malala. E te tonu le whionga le ministal mtanga luenga leo leo whale pui o le ola toe fua te ina le whionga ia whawalo Harry Schuster o le teimi le mautonu ma pongsa ai wha moe moe o lantou le to ese o le whale le nei wa whausia e toe susuru tuai se malama lama o le tue loto manganga e ala i tusi ese o lo whaatotonga ina i le nei whale o avatu vole whaatua tuanga i le whionga le ministal e na ia wa aia le lei ma whao ngā tatau e le au whai ngā ruenga o le atau sia. Pe on sila fia o le to ese tan malala wa le na o le pauleo se ati nae wa whausi ai mō le leia ma le tapu e no soi fuanga ma o langa o ilatou o lo o iai. Whapea fwoi o na o inai mo soi fuanga whapi sinise e au fia i le kuka, sui o le ngao si o me tau lima maisi ma le wha moe moe a o e na tu ua le no fuanga ma toi fo i atu i ainga. E au no lato wha wa wina mea na o wina, e sa i di ai se leni e tausi ai o lato a inga, ai mai se foi no lato soi fuaman wia. O le aso na nafi na loa i e le wha moe moe le wha lawi loa ina leo se tasi of so swan ya le malo, wa mai a wha anganga ese mai lana paketi wha le tausanga, e 5 miliona ta live so swan ya i bisi nisi laiti, e au fi ai ma whalitali malo, ono a fianga o le COVID-19 fuluwiva. Sau no le fionga le minsta o tangata ta whawhau mai mo mai le antunuu. Le fionga toi susulu Cedric Schuster o le wha moe moe o le malo i le viso swani le nei. O le a teleson sau i le toi wha le leia ma viso swani nei bisi nisi inisio vaenga. O loo mo mia vave le viso swani. E pei o ngā ruenga wha le leia, viso swani i le tutongi no lau whai ngā ruenga o loo tutoe. Awa ua to tele le au whai ngā ruenga mai whale tari malo ua vaea, o na ua le lava le se leni e tutongi ma wha whai ngā ruenga wha awa wai. Le ngante lea, o ia se leni e viso soani i pili wha tausanga, ma viso soani fo inisio pisinisi, e tutongi e no whanga o lo o lātou wha ngā ina, wha te sei ma le viso soani, e le tutongi no nisi no ngā tupe wale mwhai on tutongi, o na ua awhia i ati nae. Whai loe le whionga le minsta o le whanau nau ta inga o le malo, ia toi ta tala ifo whe malanga inga, ai o lo lava ta pena pisinisi o le nei ala manuia, e tali atuai ini malo o le asiasi mai fafo. O le 5 miliona ta la watu inatu le malo e tau walatu i le whala bobitonga tangata ta whawhau mai mo mai Samoa, e mo pisinisi o le nei ala manuia, lea sa ta talo tuai toi sulusulu, e na ia whao ngā te tau lea so swani ia o ngā mole toi wha le ia i o pisinesi o au nanga, a wase manui o ainga a fio anga te itasi, ai maise male tamau ainga o Samoa. O le no whanga o le tō manga moe popo ngā tia po le Samoa Victim Support, fantasei ma le no whanga o tangata mātutua le mapui whangalele. O no whanga i e lua, wa wha manu e nei se leni wha sao mai, e pinko sa wha awa wina mawhaia i le ainga sa te lei whale ula. O le Samoa Victim Support, wa lata le toa se lau alo ma whanau o lo tau si ai, le wa wha amnieina i le nei whawai. Wa tui nā tuai le lua wheta la ia au le pulenga, mō le tau si o whanau whata si ai, ma mea alofa na tufutufai nei whanau o sawa aina. Whata si ai ma 5 wheta la le whaatupenga a tō se whesoa swani, wa fo inatu i le no whanga mō tangata mātutua i mapui whangalele. E lua wheta la foi se le niutu inatu i le pūlenga o le no whanga, e whesoa soa ni ei vaenga mō mia.
Au leisi tolua feta la. Na whaatu pēi le lua se pusa diapers. O vaenga ia pito I silio na mo mia. Ele pūlenga olo o lātou tau sia tina mata mama tutua. Whaadia le sui al komitia le aingal sa te lea I whale ula. O mea alofa o mo whaatu pe tau wale le nei pinko. Wale ngata ina whaia I wha moe moe le ati na ele o le ainga. Ai wa apa tu e fo I so swani wha alapo tonga pe o na ta ue lunga. O se tasi o vaenga o so swani le pinko le ainga sa te lea. Sa mawhai na so swani te tongi nai pili o whanau wa onga le fio anga ma le ainga di universite. O whanau ia e malo losi ma le leili tūlanga tau wa onga. Ai lima vai nei mātua. Ao whaawa wina por kalame ma o onga I te tonu o le sifun ma le ono aso. O le pui a leo tina ma whanau mai o se whainga I sa wanga I le mafau whau whapea fo I le tino. O lo whaasolo ai se tasi o onga ma por kalame I te tonu a onga I le antunu. E su e nai a fianga I whanau. Ma mawai, e luas fumal 4% o whanau o lo sa wai nei le tino. Ai fasa fumal 1% o lo sa wai nei lanto I mafau whau malangona. O le fitus full pasene o whanau a onga na whaatalanoa nei por kalame, o lo a fia lanto langona ma sa wai no lanto tino. Mai o sa ili linga na whaasolo le matanga luengo a onga ta longa maanga nuu, e nisio a onga mai sa vai whapea foi maupolu. O le fionga le li fo mai o le tō whamanino ma ta awha Dr. Desmond Amosa, o lo ia whaatau teia ia o onga. O le taunu unga o le neisa ili linga, wa te talai maleawa noa mo le tāpine ino ta iala tāla whengai. Whapea fo ngā ruenga la vea I mailimtanga ruenga wa onga ta longa maanga nuu, e whawhawaini swinga le lei mo le fofo le nei whawhi tauli. O lo ia isi fo I tūlanga e le I mawhai una o ia le nei sa ili ilinga, e pei o mafua anga sa wai na I tutonu a inga, o nisi o vaenga sa tulilo ina ia suenga, I whanau I tutonu potu a onga. Ma le tala whaiu, wa polo ia nei le pule o le official whaatun tono le antunu le regulator, le whaalapo betonga le malasi anga whae le tise ina ia tau fia lo le toi whaawa wino lana polo keti, le ono whaawa wina ai le whaapi no mita ta mai po smart meters, e maota malawa o ainga whaapea foi pisi nesi, se ia toi mai se isi whaatangana mai le pule whaatonu. E le tusi na tu inato le official pule whaatonu, o lo ta awaiso lato fontanga le aso mua te sema. E sila ai ni awala e toi wha le leiai whai tionga ma wha se ai wha o inatu le ofisa, o lo a ofi ai malimata opule nei smart meters. Wa whaatunu ina fo ia le official pule whaatonu le EPC. E na ia tu inatu wha amtalanga lata mai uma, e se mai reporti mai a te sema o mai a Januari al tau sanga le nei, na au ili atuai I smart meters e nei malona wha o ngā ina. O le tele o whaasea ua tu inatu le official pule whaatonu, ona ele o iai foi numero unite whaamawina lo whaatawina, se I vanga nai na o whaailonga tupe. A maua sa ili ai le official pule whaatonu whaamaumaunga e whaawawa tili ai, le mālamla maanga ma le whaamaninonga, o ia mita fau, wa toe so o le atunu ilona whaapipi ina. O talafowia mai sa moa, manuia le whaai unga le vaiaso lo tātou atunu. Faço e foi.